lena la tselante tsamaya le Professor Moremi fa Professor Moremi le ya motseba magagesho kwa bolena wa ka mehla ngaka ya setšo go tswa lefatsheng la ga matlala ra moshebo wa kgauso le letamo go mmekena le yena balli ba rena a le bona ba fihle gona ka fanke ke no tša sebaka se ke sefe Professor Moremi a tamiše motheletše kgole le kgausi mo a ka nobego a re theditše a le gona Professor malome ka kapa monna o ra ke thinye thedi ko go lotšhe a ke dumedišeng magoši ka moka a ke dumedišeng bokgošigadi ka moka a ke dumedišeng baruti ba porofeta mangaka setšo mangaka sekgowa mmogo le baoki ka moka ka dipetleleng tša go fapana ke dumediša ka gare ga di-company ke a le dumediša ka go latelana ga lena dumelang ba ge šuka magaeng ka dikolong banna di-department ka moka re atamiša ga re šie motho morago wa letamišang ke phahla ke phahlo mošweu le diatla ke mmawe banna ke hlabirwang koko tamaila go fenya magana go bua madumela go ya taba tša ka banna tša lekgono šidi pele re tsena ka gare ga hlogo poledišano ya rena ya letšatši go na le mokgwa wa tsebišo ye leng gore gona fa ke bile le baeng ba go tswa ka kua seabe maloba ka kua gae ba ba beng ba tlile ka mokgwa wa kgopelo e kgolo jwale ka ge le magoši ya gaborena ra bona gore ke tshwanelo gore malaitša wa bona re swanetše re o hlomphe ene re o sepediša gabotse go ya le ka mokgwa ba kgopetšeng ka gona ba bile le kgopelo ye kgolo kudu go dingaka tša gaborena ka moka tša setšo re bolela le ba porofeta ba gaborena bao e lego gore ke bašomi ba setšhaba ba bile le kgopelo ya gore go mangaka a setšo ka moka ngaka ye nngwe le ye nngwe ye e dutšeng ka gare ga lapa e tsebang gore e alafa balwetši le ge e sa alafe balwetši ba kgopela gore a itsebiše mošato wa gabo ngaka ye nngwe le ye nngwe ye e dutše go nageng ya kgoši o swanetše o ye go titsebiša mošato wa genu re tlo iša lentšu semmušo mešate ka go fapana magoši ge re bolela bjalo ba re thieleditše magoši ya gaborena le seke la makala le ekwa fa ke therešo re sa tlotla ka gae semmušo molaetša ge o šala o fihla ka lebaka la barui bao ba timelelwang ke diphoofolo ka boati ba bile le kgopelo ka gore rena mangaka a setšo re berekiša diphoofolo tša go swana le dikgomo dipudi mmogo le dinku go phetha tše dingwe tša taelo ya sedimo go ya le ka mokgwa badimo ba tla beng ba kgopetše ka gona ba kgopetše gore ngaka ye nngwe le ye nngwe yeo kudu e tetsebago e nago le leruo ka gare ga lapa a dire gore a itsebagantšhe le mošato wa gabo ebile a boe a be gona mo forameng ya batho ba go ba le diruiwa ya barui ba kgopetše gore ge rena mangaka a setšo re ne mohlabo re bolela ka nyoko ba kgopetše gore lethwasana le lengwe le lengwe le tle le pudi ye nago le sleepy motho a tšwang go reka pudi a šuthe le pudi ya gage gomme e romelwe ka gare ga grupu yewe e tlabeng e le gona ya bao ba nego le mašaka kudu le bao ba timeletše go motho a kgone go bona gore ye pudi e hlabiwang mola nnete a se ya gešo ke bolela jwalo ka lebaka la gore ge re tla ditabeng tša modiro o bitšwa go mohlabo nyoko nna ke le ngaka Moremi a se nna ke yang go reka pudi ke rekela lethwasane ba gabo lethwasane ba reka pudi mo bona pelo ya bona e lokologang gona bangwe ba ne le mašaka ka gare ga malapa a bona ba kgona go tla le pudi yeo e lego gore e tswa ka gae nna ke le ngaka Moremi nka se be le matla go itšikiša ka re tsa mo rekang pudi ga mokete se ke sa senyakeng ke gore re fetše re phethela bana ba rena mediro ya badimo ba bona ka diphoofolo tšeo e lego gore ke tša bogodu badimo ba ka se kwane le taba yewe jwale kgopelo ya ka šiona go magoši ya gaborena magoši ya borena ne le khansela ye e lego gore e ka re ge mangaka gaborena a ile
ba dula fase ba le database mo ba tlatšang ngaka ye nngwe le ye nngwe. Ke na le nnete gore mošate o mongwe le o mongwe o tseba gore o ne le mangaka a makae. Jwale ka kgopelo e kgolo magoši a gabo rena re bone ile gore molaetša o swanetše go fihla go lena ka pela. Ra bona gore re sa tlo tšea dikoloi re kitima le mešate ka moka go ka re tšea lebaka. Re kgopela le re inele diatla metsing mabapi le tabeng ya gore taba ye le ko mo seyalemoyeng. Lebaka le legolo ke gore setšhaba sa magoši ba lla kudu mabapi le tabeng ya leruiwa la bona le lefelago. Ke ba tshepišitše jwalo ka re nna ka kua gae ke sepediša dilo gabotse. Sa mathomo se ke se dirago ke netefatša gore ngwana mongwe le o mongwe ga ya nyokong go swanetše go ba le video, go ba le bao ba batlang ba ba khatha go dinepe, bao e le go gore le go sasa go ka ba le tše dingwe tšeo e le go gore e ka ba motho ga a feta gabotse ba kgona gore re ye go bolela le bona ba tle ba re ntšhetše bohlatse bo re bonyakang. Ba nkgopetše programe ke ba file yona, ba be ba nkgopela gore ngwana o mongwe le o mongwe wo e le go gore wa goroga, ba kgopela gore go kgomo yeo e le go gore o goroga ka yona. Kgomo yeo e khathiwe senepe e be le slipi sa gona se bontšhe le gore e tšwa go rekiwa kae mmogo le dipudi tšeo di tlabeng di bereka ka tšatši leo. Ke ba boditše gore ga go molato felo. Lebaka ke lebeletše gore go ba ngaka o swanetše go ba ngaka ya go thušana le setšhaba. Ke lebeletše tabeng ya gore ke o mongwe wa bao e le go gore ba na le diruiwa ka gae. Ke na le dikgomo ka ge ke le ngaka ya setšo, le nna ge ba lla batho ba gešo batswadi le rena re tlo lla le bona. Jwale ka bona gore ke therešo gore o le ngaka o swanetše go berekišana le setšhaba mmogo le magoši. Ngaka ke ngaka ye le go gore e bereka ka setšhaba, e swanetše go kwa dillo tša setšhaba e di fihliše ka mokgwa go nyakegang ka gona go ya le ka mokgwa ba kgopetšeng ka gona. Ye nngwe taba še yona ka kgopelo e kgolo ke kgopela mangaka ba porofeta, ke kgopela re kwaneng, ke kgopela re rataneng jwale ka bana ba motho, re swaraneng re be ngata e tee. Go na le bothata bo bogolo bo e leng gore bo tloga bo nyaka go lokišiwa kudu ka taba ya di-registration tša mangaka. Mangaka re swanetše go ema mabapi le tabeng ya gore re alafa batho ka magaeng a gabo rena. Re alafang batho ka magaeng a gabo rena dilo tša rena tša di-registration go ne le mo e leng gore di tloga di hloka go lokišiwa kudu. Ke ne le kgopelo ye e leng gore ke tlo e tlama ka gare ga yona ya gore ngaka tše ka moka tše re di bitša go mošate ye ya go fapana, re tlo dula fase re boneng gore re ka dira jwang gobane re sane le mangaka a e leng gore ga bana di-certificate ba dutše ka gae. So ka kgopelo e kgolo mangaka ga bo rena bo koko bo tate mogolo bo malome bo rangwane dikgaetšedi ka moka ke a le kgopela. Ke kgopela gore o mongwe le o mongwe e leng ngaka a ngwadiše mošato wa gabo re tsebe gore re na le mangaka a makae. Go na le molao o beilweng wa naga ye kudu mo tabeng ya mangaka, mara re le mangaka a naga ye re sokodiša ke taba ya di-registration. So seo se ra gore mmušo jwale ka lehlakuri la mangaka o swanetše gore lebelela ka mokgwa mongwe. Ke tlo hlakantšha mangaka ka mokana ga ona, re tlo bitša ba bagolo ba banago le botsebi kudu mabapi le tabeng ya di-registration, and then ba tla ba re hlalosetša gore ga botse go diragala eng. Re dingaka tše dintšhi tše e leng gore ge ba ka re rentšhe di-certificate tša rena o kry-a di fapana kudu. Re swanetše re beng batho ba ba tee ka di-certificate tše tee tša go swana tša go bontšha gore re badudi ba mo nageng ya South Africa ka moka. A re a swanela go fapana, re swanetše re le dingaka re registereng mo go tee gore dingaka tša setšo di tle di kgone go loka. Gone jwale ge molwetši a bajwa
e le gore wa moalafa ka kua gae o kry-a bokaone gore taba ga ge e tle kwa gale santse o bolae ko go ngwala di-email tse dingwe tse dintšhi ene go ya le ka mokgwa nna ke berekang ka gona ke ne le kwešišo ya gore ge go ka ba mangaka a mantšhi ba seemong se ke bang go sona ba tlo kry-a thušo boimeng ge le nna ke kry-ela thušo boimeng jwale ka kgopelo mangaka ga borena ke nako ya gore re gatlhaneng re duleng re be ngata e tee re yeng go kgona go lokiša taba eno re ne le baporofeta ba bantšhintšhintšhi mo nageng ya ga borena bontšhi ba bona ba registera felo and then taba mohuto e fetša e hlola mokgwa wa gore go be le bosenyi bo bontšhi go be le melato ye mentšhi and then e feleletše e le gore a e tsebege gore e ka sekelwa kae go ba boima go ba le meeting wa dingaka o kgona go tšea mengwaga e metelele go sene meeting wa dingaka so ka kgopelo le go save nako ke kgopela gore ngaka ye nngwe le ye nngwe mo porofeta ke nako gore re ya maemeng mmušo wa ga borena o kgone go bona gore re batho re a phela re batho ba lefase le ene nnete balwetši re nabo ka gare ga malapa a rena nna ke bolela ka nna ke na le balwetši ba ba fetang ba e leng gore ba feta 100 ka kua gae so ge e le gore o tlo dula le batho ba ba fetang 100 ka kua gae mara o modudu wa naga e mara ga o kgone go kry-a kore ga o kgone go kry-a thekgo ye e le go gore e tlala seatla go tswa mmušong wa ga borena jwalo ka mangaka a setšo jwale mangaka a setšo ke a le kgopela o mongwe le mongwe o ya mošato wa gabo o ya go registera ge a fetša and then mo mošatong o mongwe le o mongwe ka ga go ne le khansela ba tlo re botša gore ba ne le dingaka tše kae re tlo beya letšatši la go gahlana le mangaka a kowe se ke se dirang ke dira gore mangaka ga borena re tle re kwaneng re be ngata e tee re be le tšwelopele ga ke kopantšhe mangaka go tla go ba moetapele wa bona ke kopantšha mangaka go bantšha ka gare ga bothata bo botlang bo nna ke bo bonang bo e leng gore bo tlo feleletša boria gore re le mangaka re no feleletša ka mehla le ka matšatši re no gatelelwa gomme rena re no fogohletša re re go tlaloka le ge re bona go sa loke so ke riela gore re go ahlaneng baetapele ba tla ba gona nageng ye nngwe le ye nngwe go tlo tšwa baetapele ba babedi ba e leng gore ba etelela mangaka a setšo pele le ge go ne le melato pele ka go sekwa kua le kua e swanetše go ya go seka pele ke mangaka a ko ge e padile ntene re tle re kgone go bona gore re bereka jwang jwale ka kgopelo kgolo baruti ba porofeta ba ga borena ba e leng gore re ne le balwetši ka gare ga malapa a rena re ne le baruti ba ba neng le balwetši ka gare ga malapa le lena le a kgopelwa ba gešo gore le yeng go tongwadiša go tsebagaleng gore nageng ya ga Matlala Ramošebo go ne le baruti ba baka go na le dingaka tše ka ke ngaka tše ka tše di swereng balwetši ka malapeng a bona ndene ke mo e leng gore re tlo kgona go ba le tšwelopele e kaone ke bolela so ke lebeletše tabeng ke na le stats se e leng gore nna ke a se dira ka kua gae go na le dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore re a di hloka re le mangaka a setšo re na le bana ba e leng gore ba tla e le gore ba ne kgatelelo tše kgolo kudu tša monagano ga re kgone gore re ka bolela le di psychology or the social worker go ba boima go rena gore re gahlane le batho ba go swana le bao re ba le bana ba e leng gore ba ne di-certificate ngwana ko mogolo o nyaka go feleletša bereka go ba boima go rena re gahlane le batho ba go swana le bao jwale ka kgopelo e kgolo go makhanselara a rena mo dinageng ka go fapana re a kgopela gore a re lekeng gore nke re gahlantšheng setšhaba sa gabo rena re tle re kgoneng gore go be le tšwelopele malome ka kapa nna ke leboga kudu ke na le nnete gore molaetša o fihlile go setšhaba sa gabo rena re tlo dula fase re ya go gahlana pele ke mo re yang gona morago gona ga re boele mangaka a setšo ka moka re swanetše go ba le mo go tee mo re registerang gona go tee mo e leng gore ge company re nyaka go checka sick note ya moremi e kgone go e checka ge e le re applyela motho leave ya gore wa ba jwa tla dule mola company ge e go checka e go kry-ego e tsebe gore e go kry-a kae so le mmušo taba ye ke e bolelang ka gore ke na le nnete gore ba gona ba mmušo ba ba re theeleditšeng ba godimo ke kgopela gore taba ye ba itšee nke ba e lebelele ka leihlo le lengwe ka lebaka la gore re le mangaka a setšo re tle re fetse re lela mo nageng e go tlo ba boima ka gore yona a e tlo ba gabotse kua pele ene go gahlana gona re ya go dula fase re ya go gahlana ye taba re santse re ilokiše e be gabotse ke a leboga malome kakao
right motsheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM dia kwa gala prof a re tshepeng gore mangaka ao a theleditšego le ba bangwe ba ile gore ba theleditše ga bo bona gona le mangaka ba tla ba fa polelo ye mešate mešate ya kwa le yona e tla dira se se lokilego go berekešana le mangaka ke ga botse kudu gore ge o le motswadi o kgone go tseba bana ba gago gore ke bomang jwale le kgoši ya swanela ebile ke tshwanelo ebile ke maswanedi a magolo kudu gore a tsebe gore mo nageng ye nna ke etile go pele ke na le ngaka Maubane ke na le ngaka Moremi ke na le ngaka mamma gore ge e ka ba go ba le bošaedi kgoši se ka te tlhapa matsogo mola bošaedi bo diagala nageng ya gabo re ya leboga professor Moremi a re tshepe gore seo se tla phethagala mo ngaka ke kgopela go aka mo go baeti ba rena ka fa nke ba tamiše ba theletše no ba gore ba theletše pitšeng tše kgolo motse community radio a re ya le dumediša thobela re ya leboga nke ke thome ka mmagorena ka fawe mmagorena ge dumelang le gona aga ke gona re ya leboga abuti ka fawe tswela le gona wa rra rona le kae a wa re gona tšea le kopelana le we o lebego e leng gore o tlo kgona go tlhalosa ditaba tša ga gabotse ge ke tlabe ke ya ka molago professor Moremi ka fale ke botšiša fela gore ge e ka ba mohlomongwe go na le se a ratago go se tshwala mafelelo pele re ka fa botlhokaina ba rena sebaka nna ke lebogile kudu re ka napara kwa bothata ba ga borena se nka se riang ke go ba dumediša go ba leboga ga ba kgonne go tla mo go nyaka thušo re ka napara kwa gore ba ga borena sello sa bona ke eng re kgone go tseba gore ba thuša ka a re ya lebogahle mmagorena sebaka ke sa lena ka fawe napeng le thomeng le tieng dilleng ka baka la gore mampia ona re lapile melala ruri ga nna ke hlakiša ke ngwana wa bajwa ngwana o wa bajwa o thomile go bajwa a sa bala grade 10 a sa bone ka sekolong ka morwala ka ya ga motho ba re o santse o thaswa ka mo tšea ka yo mo thasiša o feditše mengwaga mebedi o ile ka ngwaga boraro maphelelong e le ge ke ithuša ka letolo ke tethola sokola le ngwanola o ile a boa ga a boa go hlabiwa kgomo le pudi ngwanola o dutše tšatši le leng ke kwa re o nametše ke noga ka magetleng a le ka setareng ka re he jwang jwale noga e tšwa kae ke ge ngwanola a wa ga a kereile diphoofolo a di bua a di anega o re ga a boa ka setareng a sa hwetša selo ngwanelwa a be a felela ke maatla a tla gae o gorogetse ga gešo a e tla gae a ne taba o dutše a hlakahlakana ka morwala ka mo iša pele gape a ke mo iša kua pele ba re ngwane wa bajwa ka re e jwale go mo alafa a re ke tla mo alafa mara ke nyaka bonka ke nnete ke ile mo alafile ba mo alafile o fitlhelela e tlo ba le bana o bile le ngwana mathomo a ba le ngwana bobedi a e ba le ngwana bobedi ka re mola a imile o ke ge re sepela re ya go se tšea surgery ga gešo re ikiša ga gago kane o gorogile ke se ka hlaba ke hlabile morago ngwana o la re ile ka re yo tšea surgery re santse go laela badimo kua dirapeng kgogo ya timela ke ge re boa re tla gae kgogo ye be le ilo riang le yona ko dirapeng koko be di tlo hlabiwa mo gae re di rekile mo tseleng a re ya ke rela re ka dirapeng be ile go riang kgogo ye be ile ka koloi
ino tswa ka mo koloing le ile le dikgogo tse di rapeng di le ka mo koloing alright ya re ra gore re nape re fete re tle ka gae ya ga re fihla ka gae ga re o hlatswa di-emerete o kry-a dinepente khubidu ka fase ka mokana ga tsona bjale ngwana wa kgotsa ka rawa bjale nna ke tla di reng sekotlela se gona sela se segolo sela sa go rwala ditlhare se timetse gona ko basteri ngwanola wa tla o ntšheditswe magadi ya bogadi wa boa tšatši le leng o no boa le ka mokgomong a fihla wa robala mo fase ke re wena go diregalang o re gape ke a bajwa wa bajwa ke a bajwa ke homotse bošego ngwanola o ne thoma wa hlakahlakana ganteng bjale go riegang o tshela mafestere wa sepela ande ga ka tshela lefestere ga o etswa mo o etswa ka moga ka moreng a o tswela ka montle ga o sa tseba gore o ile thoebe re lo phapharega re no nyaka o fitlhelela ga re tlo mo hwetša o mong ngakeng o ya nthela a re mo iše kae ka mo rwala ka mo iša ko a ka mo rwalela selo ke išitše tšhelete o feditše kgwedi ba re o fodile a boa e tla monna e tlo mo tšea ke re a boa aowa a fola motho wa bajwa ngwanola a batho re a boa a ke tsebe re tla tle re mmušetša yena o boela gae a boela gae bošego ile le go phethongile gape a hlakahlakane wa ese bjale ke founela monna ka moswane o a tla o mo iša mo gona ko gona re išitše tšhalete e leng gore ga ke re ke a inagana ke no kwa ke no bajwa na ke tsebe gore go diragalang o morwala a mo iša kerekeng o dutse kerekeng dikgwedi tše ka tše tharo ba re aowa o kaone a fitlha motola o wesa ka re aowa bjale re tlo felela re reng gona mo ra morwala ra mo iša pele a re mo iša pele le bona ba re ba mokgone ba mo iša pele gape a re fihla ko ya pele ba re aowa re tla mo alaba ngwanola o tšhabile a tšhabela ga motswala a tla o tšhaba ka thoko o ya ka thoko a Denelton a ba ntata ke re aowa ke ye ko mmona a ke yo mmona gore o se ka ba nkiša mo lebeleleng ke šitše ga ke ye ko ke a morwala ke tsena nae gae a ke tsena gae motho nna ke santse o sepela ke senotlelo ebile 5 ya tšhaya a ke fihla ka gae ba re o sepetse ka maoto hlogwa ka e sa tšea gabotse a ke tsamaya ka motshwane ke ya senotlelo a ke fihla gae ba nthela ba re o tšwele a ke ya ga malome ke a mo kry-a šwena o topa di mafelana mo fase ke re jwale ga re ga e nangorago a ke ye ko gore le gone jwale le ge ke re ke a titimeletša ko gore ke se ke ka hlo ke nagana ke a palelwa banna dilo tša ka di a hlakahlakana ka mo tata go bona o hlokofetše a sa ke ka kry-a tšhalete e no tsamaya mathaithai ngwano koko a sanka la mo iša go dingaka tša sekgowa gore di molekole mogopolo le no mo iša go batho ba so fela a sanka la mo iša sekgoweng gore ba molekole mogopolo okay ga jwale o dula kae ngwana o re bolelang ka yena gone jalo o senotlela gone jalo o senotlela o motho mo alafiwang gona go ba o no ba dutse ka gae o dutse ka gae a ka ba fokotse mengwage mekae koko no gone jalo o dirile in 2 years 2 years
ke kwele le bolela polelo ya gore le be le ya go tšea surgery ya gage le shifta e be e shifta ke mongaka wa gage go ba le nyakile ke mokereki wa mongaka ga gona ke mokereki a ke re ngwane go kwagala gore a ke re surgery ge o e shifta e swanetse e shifte ke batho ba e leng gore ba itlišitše ka mogae wa mongaka ga ga gona a go ne o e leng gore ba bang ba binne le yena mo gausu ba le ka banyakang ba ka mo thušang wa go ganne wa leng gausu wa go ganne wa ka a go gana batho ba modimo a go agana batho ba modimo go ganne lebaka la surgery koko gore ke bolele so ke lebaka la gore surgery e nna ke di-surgery a di swane ene di sa swaneng lebaka ke gore ge o shifta surgery go nyakega gore moropa o lileng ka tšatši leo o goroga o ye go lla gape go thotha surgery ya gago so surgery ka serele ya ngaka ya shifta ke mokereke surgery ka serele ya mokereke ya tla shifta ke ngaka ka gae go tlo ba le bošaedi gona moo gobana a re bolele ka gore ngwana wa go thosa gape re bolela ka gore tšea surgery e feletše le gona so ka bongaka bo e leng gore o tlile ka bona re buiša ka lapeng le lengwe so ge o thoma o ya go tšea surgery ya nto o sa itsebeng e tlo ba bothata gona moo and ke na le nnete gore motho ba shifta surgery ba sanjano le botša nnete gore go ya le ka mokgwa e leng gore mo go kitima dilo tša setšo be ke kgopela gore le nyake motho mongwe le o mongwe wa setšo o e leng gore o wa lokologa go le thuša e ka no ba mongaka goba e ka ba o e leng gore o thwasitše le bona o e leng gore ngwana wa ka ga e wa molokologela lebaka ke eng lebaka ke gore a ke bolele so nna mokgekolo wa gešo o tswa go thwasa metsi a berekiše dihlare so a ke ne right ya go thotha surgery ya gage ke itšiše ka kudu nna ke bereka ka bongaka ba setšo ge ke nyaka go tsena ka gare ga surgery ya gage ke phete se sengwe go swanetše gore ke nyake ba ba tsebang kudu ka tabeng ya motho e leng gore o tswa go thwasa go rutwa metsi go alafa ka metsi diwasho dingeng and then e be yena o e leng gore o tla tsena a dira tše di swanetšeng gore di direga sa mathomo surgery ya sekereke ge o e shifta e nyaka dithapelo e nyaka diwasho e nyaka dingeng tše dintšhi ditlokotlokwana tše nna ke le ngaka ya setšo ke sa di tsebeng so e swana le surgery ya motho e leng gore ke ngaka ya setšo ge o e shifta e nyaka dipudi re ne le nto re bitšang gore ba bang ba re ke ntlatle ba bang ba re ke kore nna re ke maphanda mo ngwana a phasang gona o swanetše o shifte ntwela gabotse so ge o tsena kereke wa go e shifta boang ntwela cause e nyaka bahlami ba yona so bošaedi ba mathomo bo bile gona moo and then seo se ka riela ngwana gore a hlakahlakane ge re bolela ka motho wa go hlakahlakana mogopolo koko re swanetše re lebelele gore ke eng se se mo rileng gore a hlakahlakane pele e ka ba mothoki sa mathomo o loilwe sa bobedi e ka ba di-stress sa boraro re lebelela gore na motho ke eng se se mo hlollang gore a be le kgatelelo ya monagano gone mo gongwe e leng gore ga se badimo ebile ga se boloi go nyakega makgowa fela ngwana a fole a boele a be gabotse so le gona re le mangaka a setšo re santse le gona mo re be le nnete gobane nto o e nyakang ke gore ngwana a fole se ke ra bolela nto e leng gore re a tseba re tlo palela ke go thuša ka yona ka gore ke na le nnete a re ge ngwana ba mme ngwana o le molekile kudu ka dilo tša setšo o apala koko so mo gore ngwana a fole ene bolwetse bo šetše bo godile ene bolwetse ba mogopolo bo go batša mogopolo kudu ka mogare so ngwana ga a šetše a lesola a ekwa dilo di mmolediša di dirang re swanetše gore lebelele lehlakore le lengwe gobane go ka bona o lekile kerekeng o lekile ngakeng go padile le ka dingakeng tša sekgowa and then re lebelele gore ke eng kore pointe bohlokwa ke gore ke eng se se hlotšeng gore ngwana a bašwa ke re ka kgona go se tseba ngwana o tlo loka o tlo ba gabotse moraga gore ngwana a bue bongakeng ba gage koko ba bereka ka gae o berekile alafa batho so gore ngwana o dilo tša gage tša sedimo di be di sepela gabotse go ka no ba le batho ba mmetše le tseba go ka no ba le batho ba bile le mokgwa wa mona ba bona gore ba rie mapheko ba mo tshwenye mola le mola o nyetše ngwana o re bolelang ka yena mogala bo wa gage o kae
ba sa dula mmogo ka gore go ne wena mo koko wa yena a se gona mogalabi wa gage o gae le mmoditse gore le tla mo wa yena a šetše ka re lokiša taba gape go na le nto nngwe ge re le batho re swanetse go itseba ka gare ga lenyalo koko re le banna re le basadi re swanetse go tseba re ka gare ka le lengwe la matšatši o motee mo gore na a ka no fitlhela ke bolwetse ene ga a fitlhetše ke bolwetse go raya gore santse a emaemelwe jwale ge e šetse e le ngwetši ya batho a go melato re tlo le thuša mare le ye gore kgopelela go tate gore tate a tle a kgone gore a re dumelele re bereke ka mokgekolo wa gage re kgone go mo thuša a kgone go kry-a thušo ngwana a ka se bajwe mengwaga mebedi ra no dula o hloka thušo koko ene ye nngwe ye ke e bolelang ke kwele nngwe e bolela o ka re o boletse ka taba ya tšhelete ya mogalabe ke go kwele gabotse o ba o berekile mengwaga moka ya mogalabe go thomile ka 1989 o thomile mmereko ka 1989 government so ditšhelete tša gage ga se la di hwetša o kry-ile ya mathomo yena ke ga e tlo tlhokofala o kry-ile ya mathomo ya ba ge e le gore o tlile robala ga a šala robala ba šetša tšwile pension o ile ntšha ke malwetse o ntšhitše ke malwetse alright tšeo re tlo nyaka ditsebi tše di tsebang kudu ka taba ya ditšhelete tše e leng gore ke tša batho ba go šoma mmušong akere and then ba tla ba re botse gore go berekega jwang mo e leng gore o tswa go applyela tšhelete ya gage gona le ile la ya jwale ka ge le mokgekolo wa gage wa go nyaka go tseba gore a gona tše dingwe tše di šaletšeng morago wa ke tswa ka moabeng a bereka ka mo difemeng ke yo nyaka ya ntwela ya blue card a senke go diragala selo ba rileng ge ba go fetola ba nthetše ba reng ka setsogo ke e kry-ile ba re mabaka a ke tsebe abuti ba re mabaka e bile eng mabaka ona senge ba mmotsa ona cause o ile a re ga ya ka kua foromana bona a mmotsa gore tšhelete monna ga o ka se e kry-e fela so then la no dula la senyake moemedi go swana le lawyer gore le thuše godimo ga seemo se no ka lebakeng la mašheleng a senke ra kgona go tswela pele alright mara go na le di-lawyera tše ke felang ke kwa ba di bapatša gona mo sealemoyeng sa gaborena ba re di go thuša fela ge o atlegile go seo o llago ka sona ba ke mo ba lefelwang gona ge o atlegile so tabeng ya tšhelete koko re tlo bona re mo thuša jwang mara re swanetse re monyakele baemedi ba ba ka kgonang go mo emela ka ge e le gore ka kua ge ba bolela le yena batho ba laga ba nape ba mokwa gabotse akere so re santse re nyake moemedi wo e le go gore o tla bolela le bona semolao then ba bolela ka mokgwa wa di-email mo go ngwadiwang se sengwe le se sengwe fase go ba go le bohlatse akere then go a kgonagala gore koko a tla kgone go thušega be gabotse so taba ya tšhelete ga ene molato ke tlo bona gore ke le thuša jwang nna taba ye nkwiša go bohlokoši re ne ngaka gaborena wa thwasitšeng a bereka mmereko wa gage gabotse a thoma a fitlhela ke bolwetse go kwagela gore ngaka o ne le molekane wa gage potšišwa ka šigo koko le re o sa dula le mogalabe wa gage akere ke ne lela mafelelo mo ba le mogalabeng wa gage ba sebakanyana e ka ba sebaka se se kakang e tse o tlilene a ko goko ke sebaka alright malome ka kapa go fe sebaka o tšo bolela le bona ge nke be go kgonagala gore nke be the right reverend a re kry-ela nomoro ya mogalabe wa mme molli and then re tle re bone gore re bereka jwang ya taba iman a ke ekwe gabotse kore a ke ekwe mama o hlalosa gore kgaetšedi ya rena o ile thwasong a ya go thwasa and then a goroga
a gorogela kae gae ga geno Ga geno. ka gore wena o se wa hlaba and then ka nako e a gorogetšeng ga geno ka yona o dutse ga geno a alafela balwetse ga geno wena o le ga gago and then ge o fetša go hlaba go a thuthiwa ntomba ge le thotha ntomba mabitleng le ile ka tšatši la go thotha ntomba le tlogile ko ga geno ka dikoloi la ya mabitleng le swere dikgogo le swere dikotlelo tše kgolo ka re ke kwa o ka re gore kgogo e timetše sekotlelo se timetše kotlelo seo se timetse a raskere a la sekere ya kae ka mosetšareng kgaetšedi a rena yena gore se kae sona ka gore a kere le re o be a le gae o be a le ga geno a alafela balwetse ka mantswe a mangwe gore ga alafa balwetse gore re ba berekela ka mogare ga sejare ya gage goba gone nako a ileng a tsamaya a tlogela sejare e sa o bereke ile a e tlogela a ya kae a ya gae ke ga a tlo ntšhetšwa magadi a ya bogae ema pele koko sejare e be e le ga geno a kere ke nyaka before e tlo thuthiwa surgery e be e le ga geno morwedi a berekela sejareng ya gage ka ga geno and then wena wa hlaba ge o fetša go hlaba tšatši le tlo thothang surgery ke tšatši le kerileng gore sekotlelo ga se gona before a tlo thotha surgery ya gage go be go ne le mo e leng gore o ile a e tswalela tsamaya se sa bereka and then dikhe tša go le bereswere ke mang di tshwere ke mokgekolo mmago and then mmago yena a re sekotlelo seo se kae ka baka la gore ke yena ba swere se ke sa surgery a tsebe selo ebile o ile badimong se timetse gone jwale a se gona go se motho go ne le mogadi bo le after le fetša go boloka mmago a la nyaka sekhia sa sejare ka baka la gore be se swere ke yena ka mantswe a mangwe ra re ga a hlokofala le swantše le senyake gore na se kae sona ba se tšere ngwannyane wa ka o se tšere Yeah. ba raga sejare a ba e sa tlho e sa khiela e raga ke batho ba geno ya be e sa tlho e sa khiela ene ga re ga re fitlha kua sekotlelo se ga se se gona le ka kua badimo ke ge ba epile and then lena la tšeatše di leng gona moredi ya go ba sa le gabotse ka tlhaloganyong ka nako eo and then la go fitla mabitleng e le fitla mabitleng la diatše le didiang kgogo ya tšwa ka gare ga mmotoro ya tšhaba and then ge e tšhabile la no sepela la ya gae and then ge le fitla gae ba mo direla surgery e mpša o e be re yagile gona ke o bešitše le yagile la fitla la thothela ka mogare ga yona a tšwela pele a bereka ma se ka baraka o no tlogetse sejare ewe o no tlhomile sejare and then ge sejare le fetša go bja dilo tša gage ka gona and then la e tswalela goba go diegileng a wa ba phele a no e bula a le gona mo gae mogae balwetse be ba sa tle balwetse a se ke ba etla and then go hlakana hlogo o hlakane hlogo ka moraga gore go diegeng o ile bogadi a boa a re mebotoro ya molelekiša ya matebele mapele ba monyetši jwa morwedi yago ka magadi ba mo hlabišitše ba monyetse ka magadi ba o rile semantše o dirile semantše Okay. Stebele. and then a dula bogadi Eh. and then a tla boa gae ga a boa gae ke mo a buileng a se gabotse go ra gore o hlakahlakana le ga bo monna gage A balla ka matebele kudu. le sepetse le monyakela thušo Eish. ba bogadi ba gage be ba le thuša go ema le ena jwale ka makote a A lena go motho ngwaneso. Ke bo mogadi ba ge ba nyetšwe. E ke sepela le monna. Fela. le monno fela prof ke na le mokhalabe wa le mokgonyane fa ke na le mokgonyane fa nke ke motsentšhe mo moyeng warra le gona ke gona e re ke no tša sebaka se ke go dumediše ke go amogele lenane go la pitšentše kgolo go motse community radio nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka kapa ya radio ke a go amogela ebile ke a go dumediša warra re gona di dae le bolela sky le a khuluma le a bolela o bolela Stebele o ne khulumisa ndebele
Asiyathokoza baba. Sino mamazala la umamazala uzile la ubawela umfazi wakwakho ihelebho. Nina niyazini ngokugula kwakhe nje ngoba nimthethe amfazi akho wathoma ukugula njani ngoba ummala uthi umakoti wathoma ukugula anawe uthome njani kwenzekeni khona ngiraro ngoba thina ufike ekhaya anizwakali baba bawanikhulumene phezulu wathi ufuna ukuya ekhabo wasuka la wathi ufuna ukujika ekhaya wathi awunadinga ekhaya ujike beka right ngaleso sikhathi ngiyaref ngaleso sikhathi biyanganakinga nganakinga wamyekela wakhamba waye ekhabo nakabuyako abuya abantu hlangene ngarakinga yini bamba njalo baba mma le rile moredi ya lena o hlakahlakane a le bogadi ge a bua a etla ka gae ke ge a shetse a thomile go hlakana hlogo mogonyane o re ge a tloga go yena o be a phetse gabotse and then le yena o tlabegile ge mosadi a bua a se gabotse nnete ke efeng awa ke mmeditše ka morala ka re tla o mmone papa o tšabolele a ke re ke goretse ka renkele o hlakahlakane nasuka nabazizela abarefa ngazi ukuthi kila yini bjala ga a hlakahlakane a ke re ke go biditše le lona tšatši leo wa re hlakana ngare ake mona hlakana ngare o right kanti amuntu wabayo manje wena baba nawuthi usuke kuwe arehe wena umangele yena nakabuya ku ahlangahlangene nje uyavuma ukuthi bakubizile bathi nangumuntu uyagula la bathi uyagula ukugula ukhona ngazi kunjani mhlawumbe urehe ngibona rehe umamakaya lomuntu uyagula ngidama lo muntu urehe uyagula ngatiyo atango senyangeni kusho ukuthi wena umfazi lona kasuka kuwe bekarehe umangele wena nawubizwako le ebukhweni bakho and then niyenzeni ukusuka lapho uthena ngisho mamazana afunela umunye umthanani walaye kwamhlanga ukuthi ongiphelelele ebukhweni bethu sikubona umfazi ukuthi inkinga yini afika lapha sembona vele uhlangene noma ngathi mamazala eplani bathe basemsekomunye wabo semula empeti samsekulo wabo loya abantu bekhenu bayazi ukuthi umakoti wabo uyagula kesa vile ukuthi ayikona sikinga bayakusekela ukuthi athole ihelebho sorry bayakusekela ukuthi umfazi wakho alunge nofana basihlalele kuphela emizini abo umwana ukutbana abantu bekhenu bafuna ukuthi aphole ngoba basemzini wabo nandabangifunela ukubona njani ngithi singiyancenga lapho nalapho mma go diregileng gore ge makoti a fetša go thwasa I mean ga fetša go nyalwa go diregetseng gore lepaleleng ke go tšea ke go thota ntomba ka mogagago e kua ena a dulang ka lapeng la gage surgery ke butša lena mma aowa ka pase kgala a itere wa segale a ba bereke batho ba bafe ena monno a bereke ke botšiša gore na wa e lepaletse ke go thota surgery ya morwedi go iša a kere ge e ka ba o nyetšwe gore re mebereko ya badimo e swantše e dielwe ga gage ke bolela nnete prof gore ke a šaetša o bolela nnete malome ka kapa koko le thutile ndomba ya sesi a šetše a nyetšwe wa ile sa iša ga gage ka gore ka setle ga gago santše ye ga gage cause lenyalo la matebele
ke lona la go tsena semanje Matebele a bane lenyalo le la leshira le Matebele a ba bereke ka lona nto kgolo ke semanje ene mosadi ga ya go tsena ka gare ga semanje o swanetse a be a etswa go thegiwa mmele semanje se kotsi so o nyetse o feditse ka Setebelo so be le santse le re le thotandong ba gage le ishe ka lapeng la gage number 1 number 2 ke kole go bolela taba gore le kreile ka Ndombeng go yepilwe ba ragile le bati ba tseni ka Ndombeng le bele ya go tšea Ndomba ka dikgogo go riagetseng ka dikgogo tše le rileng ka dikgogo tše dikgogo tše e te itimetse ka dirapeng ra yo reka yo le di hlabile kae re hlabile kwa gae mo ga go ba ga geno Ndomba ye koko ge le thotha le rileng kua ga geno sa go hlaba le rileng procedure le thuthile jwang tsela ya go thotha surgery ya morwedi le dirile eng le eng awa gape Ndomba ge thothwa go ba le koša ka malapeng le we thothang ka gona re epolla dilo tše re di bitšang gore ke maphanda re laela badimo gore re tlo tšea medimo ya ngwanoki ya bongaka ka mogare ga lapa re iša lapeng la gage ka lebaka la gore o nyetswe ge re fihla kua lapeng la kua ile a yang gona re o kry-a go na le nna re ya ka puditše pedi ya phoko le ya tshadi modimo wa mosadi le wa monna re ba tsentšha ka gae so re o kry-a go na le dipuditše pedi tše di re emetseng ka gore tšatši le a gore ga re hlabile puditše pedi ka mo re tšea lephanda la ka ntle re tšea lela ka ntlong la ka ntle ka gare ga sejana so ge re fihla kua re o tsena ka re ema gating re a phasa ndane re seno go phasa ke mo re fang badimo dikgogo tšela re di hlabela go lebelela gore na medimo ye e tsenang ka mo e eme jwang ga re no di hlaba fela dikgogo tšela ra di hlaba ra di lahlela kua ra di lebelela gore di ema jwang ka sengaka re tla be re tseba re ye di emiso gore re modimo moso ga ga botse di emiso gore re medimo ka moka e lokile gore re ka tsena ka mo gae so re ka seno fihla kua la re le tlo thotha Ndomba wa se be le koša and then la noa le swere dikgogo la re le tlo tšea Ndomba la re Ndomba e tšeegile ene se sengwe se se makatšang se sona mohlahli wa lena yena o fihlile kua no reng koko a ke re be le nne mohlahli ene ba santša le botse gore badimo ba ka mo ba re dire so yena o rileng le fihlile ka gae la dirang koko ge le tlo tšea Ndomba a wa re fihlile ra dumediša ya na pele ba ya mola badimong ba phasa ba re tlo le tšea ebile ba go bolela ena o morodi yake na pele a re fihla gae ke re ke gona re hlabile kgogo tšeo tše pedi gona mo gating a re tsena ka gae ra re hlaba puli be le nne phuthego ka setu dikgogo tše ke ge le be le di reka le rekile tše kae tše pedi and then ye e tšhabileng ke efeng ka re ke kwa gore le hlabile tše pedi kua aowa kua ga ya ra hlaba dikgogo re di roele be di le ka gare ga koloi ya ra re fihla ka kua mabitleng ye tee ya fologa ra inyaka ra se bone mara ke kwa gore le hlabile kgogo tše pedi kua ga gago ga re boa ke ge re reka ye nngwe re e oketša ya go replace e la e tšhabileng kakapa baba se kona ngale sikhathi bayokuthatha indumba ngale kagogo bokhona abakanda yini indumba ngale mina ngafika ngathi sebeyilandile na bakutshelile bangitshela ukuthi ukulanda indumba ngathi ngazi ubani umama khona usayijona ureal mama lo wathi balanda indumba le angisho umfazi wakho baba ugidile bakayinyanga sorry angisho umfazi wakho wagida wathwasa wagida ngisho bekumele ukuthi ngalesikhathi bazokuthatha le ndumba le kagogo bekumele ukuthi kube nomsebenzi kugidwe ngale amatlozi bakhona ukubona ukuthi le ndumba namuhla iyathathwa kube notshwala lobo buzokwazi ukuthi buphahle bebulokona jwala yakarithlela nayo alright emapele pakinya go butša ke kwele re medimo ya ngwana le kereile e epile ke ma
a re tse batila gage le ragile ke mang le raga ke bona ba ba ka mo gae be go dula mang ka ga geno go kgaitsedi ya ka le mosadi o ke bona ba ragileng le bati a se motho le ragile ke mang ke gobane ba beya dipaesekele ka mogare ka mogare ga ntomba le a kwana le kgaitsedi ya go ga botse wa shetseng ka lapeng jale go tlile jwang gore o se ko a tseba gore o a ya raga ntomba ngwana a raga batila ntomba ngwana ga go ebile a beya dipaesekela ka mo go tshwantseng go dula ditlhare ka gona yo ga o bolela gape o ba kgadile a re ntšhang dipaesekele ka moo a ke re wa ba le mo keleng ya ao wena wa dira eng ka baka la gore morwedi yago kua ke ga kokwage ene wo a ragileng ntomba ebile a bjang dipaesekela ke kgaitsedi yago jwale ge morwedi yago a bolela le malomage gore malome ntšhang dipaesekela ka mo khileskela dia 1 2 3 4 maloma kgaitsedi yago a palela ke go motheeletša mohlomong ka baka la re ko monyane wena o dirileng nna ke ile gae ya a di a beya ke yena di beya ke morwae mara o gona a kere ka gae wa di bona gore morwa ka wa di beya ka mola jale ka morela ka re wena papanyana wene ngwana ntšha dilo tše ka mo a dintšha a re ke tla dintšha a wa nthe jalo tla dintšha ke kolo bolla ka taba noga gore morwedi ya go o nametše ke noga ka magetleng e mo nametša le kae ka gare ga ntomba and then ya bolaiwa noga yewe a wa o tšhabile a kere wa e tšhaba napile a tšhaba ga a fetša go tšhaba a se kgopele thušo ya gore go ne noga ka mo ntombeng tla leng thušeng a wa kolomaka a se hwetše mapele mama morwedi o be a le ka ntombeng a kwa nametše ke noga a e bona a tšwa ka ntombeng a tšhaba tšhabela ka ga magolo age napile ka mola ga magolo ge ba setle ka mo ke go tla go mo thuša go bolaya noga ye o ba boditše gore go ne noga ka mola a ba robala ga a tsoga a ye o kolomaka a kolomaka kae ka kua sejareng a no tsena a kolomaka noga e se a bolaiwa a se ka e hwetše go ne ntong wa e kopane ga botse mo prof wa tseba go ne ntong wa e kopane ga botse mo no a di kopane ai mama ge le re le ya kwana le ya buti ya lena le ngwanenu ka gae le ile ge le mmotšiša gore badimo ba ba epile ke mang a reng yena a re yena a tsebe ge le botšiša mogadibo mogadibo o re a ke tsebe selo le dišare di be di le bane ka mo jareteng ga di gona o koditše di se gona go lokile mamane ge morwedi ya lena a šetše a fokola ge le sepela ka baka la gore ke kwiša re le ka seno o tsamaya ba se le botše selo ba re morwedi ya lena o swere keng and then nto e moswereng e tlhola e tlotše keng ga mathomo ba ile ba re o gatile noga morwedi yago kua bogadi ya e mo pharile ka magetleng ka ne ke gare magetle a gana nkane noga yona e phela e mo phara ka magetleng gopola gore le ela e leng ka sejareng e modutse ka magetleng noga ka gare ga sejare ya gage ya se bolaiwi ene yena a no tswela pele a ya go kolomaka wa tseba re ka mokgo ke tsebang ka gona prof go nwe le ge nkare ke re ke tsena ka mo studio ke re ke tlo gaša ka bona noga ka mo a gone gore nka tswa ka tšhaba and then ge ke boa ka no fitlha ka no dula mo setulong ka tswela pele ka gaša o ka ra go a digela selo ge noga e tsene ka ntlong a gone motho a ka robalang ka ntlong go fitlhela noga yeo e bolaiwa a e bona gore e bolailwe ene le badudi ba ka gae ba ka se robale ba tseba gore ka kua gone noga re ya go gapeletša go bitša baagelwane gore ba tle ba re thuše go bolaya sera se se tseneng ka ntlong that is why ke re gone ntong ga e kopane kgaitsedi ya ka ba re o tšhabile a ya ka kua ga magolo age go sasa a robala go sa fore go a tsoga a tla tlina ka gare ga ntomba a e kgonagale ene ye nngwe ye e leng gore a e sepele ga botsešo yona a ke re noga e nametše kgaitsedi ile ka gae koko ka ga geno jale wa e lešetše le re bogadi kua o tlile a ke re a phišla a robala a re o nametše ke selo ka mmagetleng baba umfazi wakho ke abona inyoka lapha ekhayikini sorry umfazi ke abona inyoka lapha ekhayikini lapha nina nihlala khona
wasayibona etoilet mara ngatoyibona ekuseni ma ekuseni hayi mina kangibone nekuseni ngathi msha uye angivuleleke azange akutshele ukuthi wayibona bekalele wayibona imkhwele emahlombe mhlawumbe wangitshela ngimhlawumbe sengakhohlwa mhlawumbe wakutshela sewukhohliwe baba oya manje baba angitshele isimanje sakamama sahamba njani isimanje la ekhaya sona sakhamba kuhle zangikhebe nenkinga azange kube nenkinga ne manje ngalesikhathi ayokuthatha indumba leya azange ube nokuthi ubatshele ukuthi phela lo mfazi umshadile ucedile yonke into kumele ukuthi lo mfazi makathatha indumba lekhaya ayithatha ayimikise lapha nina nihlala khona usahlala naye lapho ohlala khona bengihlala naye la ekhaya last born ekheni wena oh yeah kuku ka tšatši le le ya go tšea ndomba e ba genu ba phasitše le bona ba genu be go ne mang le mang le mang ba ge šube go ne ngwana malome motswala wa noši ngwana malome ya ngwana be go sene wa beng a le gona rakgadi ya ge malome le mogatša malome be ba le gona mogadibo le kgaetšedi ya ka be le o ba le gona mara kuku nna ke kgopela go botšiša o ra re wena kuku o dumela gore ngaka e ka tšea ndomba ntle le gore go lle moropa go a ke ra ke re tsebe nnao ke lorela re kuku go ya ka wena o dumela gore ndomba ya ngaka re ka e tšea ntle le gore go lle moropa a ke di ba le molao wa ntshe a ke e tsebe ke no ba motho wa batho kobela ya ngwana gago e sa phela o kana go le tšantombe be tše tlhokofetse a sankala ya mo ngwano ka lapeng leo la ya go botšiša re ndomba e tšeiwe bjang right go lokile re sekera a ke tsebe mara so nambile diaparo tša gage tša go bina le tšona be di le ka moo be di le ka trankeng ka moga makoko a ke re gape koko ga o tšea ndomba go swana le moruti a tšea kereke mo beng e le gona a ya go iša mo gongwe gore re phuthe go santše be gogo and go ra gore go swanetše go riege se e beng ba se ria ka nako yeo ba hlama kereke yeo fao o ka seno ya kua wa re ke tlo phasa ke tlo tšea ntomba wa tšea dilo dinokela ka koloing wa fitlha kua wa re ke tlišitše ntomba wa no fitlha wa di bea mola wa se gwa selele selo mara ntombe ka mo e tsene ka moropa ka mo wa bona re go ne le bošaedi koko ya bobedi bošaedi ba re kgogo e tšhabe motho o beletše ya ntomba gage o ne le monna ke ba bo monna be ba santše ba tle ba phasa ba re tlo tšea merwalo ya ngwetši ngwetši o ya gae ngwana o nyetšwe o ya bogadi a kere nako ngwana ba monyala bo šetše o nyetšwe wena koko a be le kgale be šetše e le gale alright a gona molato malome ka kapa ke na le nnete gore re ka fa batheeletše sebaka baba umfazi lo nawe ufuna ukuthi athole incedo ne no mina thina sizobona ukuthi singamnceda kanjani kuzokumele ukuthi ufike lapha ekhaya uzosayinela i-consent form yokuvuma ukuthi sikhona ukuthi simnceda ngisho yebo ungafika noma kunini thank you baba stokozile ke be ke sa botšišitše potšišo ya gore se ge le be le sepela ba ile o tshwenya ke eng and o bolaya ke eng ye e thomileng jwang koko o be a sa bola ka taba a noga ye nngwe ba re ke eng a ile ke noga fela ke yona mohlakantšhang tlhogo ba boletše ka noga fela ba boletse ka noga yana bjalo o bolela le ka mebotoro o bolela ka dikhumpi o bolela ka dilo tše ntši wa tseba prof ne ge ke assessa taba ya batho bake ga go ne bophelo bo bo botse magareng ga koko le batho ba gabo
lebaka la gore ke re ga bo gona gone jwa le ge ke gorogetše ga gešo mogolo ke ne ntomba kua ke berekela kua ke dumela gore batho ba dulang ka mo ga bomma ba swantse as long as ba dumetse gore ntomba yela etle gore re ba dumela mo tumelong ye nna ke itlišang ka mo lapeng la ga bo bona. Number 2, ba be ba ka se kgone gore ba ka no ba le sebete sa go raga ntomba ba raga monyako wa setho sa bereka then ba tšea ntomba ela ba e berekiša go ba storage sa bona sa go bea dilo. Ke dumela gore ge nke be go be go ne le kwano magareng ga bona ba be ba tlo founela kgaetšedi ya bona ba re motlogolo sa le a tswalela ntomba mo o ile motlho mongwe re tlholela mathata ka 1 2 3 4 ge e ka ba ga a sa e berekiša ga a tla thothelelo tše di leng ka mathothele ntomba ye a iše ga gabo ba kgonne go yepa mo e leng gore go phasetswa gona and ge ba epa mo go phaseditšweng gona still gape gopola gore mo ba epileng gona a se mo go phasetšang kgaetšedi ya rena o wa ngaka fela ge ka gae ba re phasetša mo go ra gore ka moka ga rena ge re tla re phasetša mola jwale bona ge ba šalle ba epa mola go phasetšwang gona ba sa consult kore ba sa bolediše kgaetšedi ya bona ba sa bolediše le ba bangwe ba ka mongwe gape lapa lela ke dumela re ke lapa la mogalabele la mokgekolo go ne le bana ba ba belegilweng ka mola ba tšwele ba dula ga bona gone ditlogolo le ditlogolwana tše e leng gore ge di itla di phasetša gona mola bona ba epileng gona koko o kry-ile go epilwe magolo o kry-ile go epilwe mara ba hlokile go nyaka go tsenelela gore nkane go epilwe mo motlho mongwe nkebe koko a re botša gore re ile ge re sa kry dikarabo tša gore nkane go epilwe ra founela abuti kae kapa ra founela sese kae kapa ra founela mang gore a tle a re bontšhe bona ba fitlile ba no thotha ntomba go swana le ka mo radiong ge ke tšhaiša ke no phutha dipampiri ke sepela go ra gore ga ba thotha dilo ka tsela ya gabotse ya sedimo ke mo phoso e diregile gona that is why le kgogo e feditše e tšwele ka re ga mmotoro e tšhabile and then secondly kua ba beileng ntomba ya kgaetšedi ya rena gone jwale ka ga mmeo still le gona ba sa dirile diphoso go be go sene ka mokgwa e leng gore bophelo ba ka kgaetšedi ya rena bo ka tsamaya ga botse ka gona a go kgonege bošaedi bono ba gona sa mathomo a ba apea jwala ba go laelela ngwana gore o tšea ntomba kae ga koko jwala bo apeilwe lapeng la mme be santse ba apea jwala lapeng la koko bogadi ba sesi ba apea jwala bo ba ka moga koko ke ba go laelela bola ba kua bogadi ke ba go amogela o nkwa ga botse koko ye nngwe tabaši nke le fa abuti moganyana abuti go a kwaniwa ka mo gae koko le bana ba gabo go kwaniwa gona ka mokgwa ke bona ka gona go kwaniwe gabotse a go kwane mare mferefere ka moo ke mothomowa ke yena a tshwenyang ke yena a tshwenyang cause o poisona o lwa monna kua gore a se ka kwana le ba kgaetšedi tša gagwe ya kore wa e bona koko kwano yona e no re bontšha gore ga e gona gobane ge nkebe kwano e le gona be le tlo kgona gore tše ka mokana ga tsona tše e leng gore be di nyakega tša ngwana nke be di dirile ke baka gae a kere wena koko sa mathomo o ngwana ka mola gae ngwana a ka se re ga gore ga te phasetša ke kwa ba re go khuname yena mola re ke tlo tšea merwalo ngwana wa phasetšwa ngwana galale ka mo badimo le sekela makala le kgono re ntšha merwalo ya gage re mo iša bogadi ka ge e le gore o nyetše then ra no bina košennyane kua go wena then ya ba gona ngwana a tswela a ile kae a ile mo go swanetšeng gona bogadi ba gage so go bile le bošaedi ene ya gore koko ga lekwane e le sekela tšhaba go e bolela gore re tle re kgone go tseba re le thuša kang phurulugang re kgoneng go tseba gore le thuša kang ka re ge tše dingwe ditaba le gana ka tsona a le tlo go hwetša thušo wa e bona wa e kwa abuti ka mokgwa e bolelang o bolela taba gore nnete a go ne kwano ene a se gore ka gare ga meloko re kgatlha ke gore go se ka ba le kwano re nyaka go be le kwano bothata bo bogolo ba gore go se ka ba le kwano ke lebaka la gore ditaba tše dingwe di no homolelwa di a fetša di le ka gare ga pelo di bopelelana e ba tšintšhi go fetša go tsoga lehlwai le legolo godimo ga batho and prof e kwa ge ba re
a kere go ndwele ge ke thwasa ga moremi nna ke a thwasišwa ga moremi ke thwasiša ke ngaka moremi ge ngaka moremi a tlhokofala ngaka moremi o tlhokofala a tlogela a mangwe a mathwasane kapa tše dingwe tša dipereko tša gage tša bongaka re tlo re bona gantši ge ngaka e fetša go tlhokofala mathwasane a thwasang a leng gona a tšwela pele a jišwa dinyoko a tšwela pele a gorošwa jwale e kwa ge koko ke nyaka go sola koko ge a kgonne go theeletša ge morwedi ya ge a sa nyake kapa a gana gore ka gore ngaka ga ge e tlhokofetše go be le ba e leng gore ba ka mo thuša go tla go thotha ntomba gape ba re go ganne yena ene koko a mo dumelela ge yena a gana gape ka nako nngwe prof ge re le batswadi ge re dire dilo tše right a re a swanna go kwa ka ngwana because rena re le batswadi ke maikarabelo a rena gore re rute ngwana o tsela ene re mmontšhe le gore re batswadi ba ga gore re tseba bokaone go feta wena ka tsela ye so mola ba be ba diriša diphošo ke kgaetšedi ya rena that is why ke re kgaetšedi ya rena go be go se ne ka mokgwa a ka tswileng a bile le mathata ka gona ka moraga go thota ga dintomba go be go sa kgonaga le badimo ba kgopišegile ka nto ba e dirileng ene le gona re ka sekwe ka molwetši molwetši ge re mmona gore wa bajwa re ka sekwe ka ena ba ka gae be ba santse ba rwale dieta ngaka ge e tlhokofetše ka gare ga lapa la ngaka go šala go ne le batho ba ba tsebang ka bongaka ba ka gae re ya go nyaka go tseba re ntomba ge re thutha re bereka jwang ene se sengwe gape le rena bathuši bahlahli a re belele nnete go ka se no tla motho mola go nna a re nna ke tsena kereke ka ra bua le nna ke le ngaka ke ya go ithuta kereke o ya gago ke bošaedi le yona taba eo botša motho gore mona nna ke bereka straight ka metsi ya go nyaka batho ba ba ka go thušang ba go tseba ka sengaka ba go thuše o nkwa gabotse koko motlhatlhi wa lena nke ba bile le nnete go lena gore a ke gane go le thuša tše dingwe tsona ke tlo le thuša mara ye e tlo mpalela ene family e prof nna go ya ka nna e hlakahlakane too much lebaka la gore ke re e hlakahlakane too much bona ge ngwana o gorogile ke re ba mo dumelela a ga ntomba ka go kokwa ge ba mo dumelela mara ba tle ba palela ke go kgotlelela gore dilo tša gage ka moka ga tsona di dule ka mona ga kokwa ge up until yena a tlo di tota ga botse secondly ge ba tlo thota ntomba yela go ka kwa koko ga bolela ga botse family be se gona go thekga ngwana wola ka mmereko wa go thota ntomba ye ngwana o nyetswe family ya bogadi ba gage go be go sene lo mo one lo motee o be a se gona ba boditše monna gage wa dumela gore ba mmoditše o paletše ko go ya gapa ka setephethe monna no a ke re ge ke le monna ke le so malome ka kapa ke nyetše mosadi a se gore kua ga gabo mosadi ge go ne tailo ba ka e phethang nna ke swanetše ke tipotse gore nna ke tla emela ke ne bešo ke ntho ke e bolelang prof ke ne bešo ba ba santše baye ba mphegeletše jwale ye koko go padile kae gore lapie jwala ka lapeng la koko ba go laelela ngwana be ke bo apeile ka gaka ba re go padileng gore le bo apeye ga geno bogadi boang ke apeya jwala aowa wena koko e seng mogadi boago ka mogaka gomme koko ko bo apeya kua gagešo pele koko go padile kae gore le apeye jwala ka lapeng la geno go ganne mogadi bo aowa mogadi ba se ka bolela go padile kae nako ngwana wa goroga le apeile jwala kae ka gae mma a ke re a ba apela a re nyake kore wa tsa koko re bolela a re nyake go tsentšha koko a ke re gomjalo o šetse le bana beno koko ka gare ga lapa la geno potsišo ke gore go padile kae gore lena le apeye jwala ba go laelela ngwana ka mo gae a ke se ke nagana a se ke nagana alright le ba tsebišitše gore ntomba ye le tlo e tšea ka morago ko le ba tsebišitše nako e kae pele le ka tlala tšea ntomba a ba noketeka mola re noketeka re ya ke bona surgery eo ya go sekielo eo go keteka jwang koko re be re no fele re ya ke rela gore ba ka kua ga geno o ba tsebišitše pele nako ye kae le kae la lata sejana yo a mošo ke ngwaga ba rileng go wena
ba ile re tla re botsa ga retla then ka ge matšatši a la batametse le re ke be ke tlang goba ke kgodi e tla le ba boditše and then bona a senke ba le botsa gore santse re die eng a ba le botsiša gore santse re direng eng awa ba tsebile fela ka tšatši leo ge le tla le mothuši jwale ka gore motho ko wa metsi be le ile le yena le fihlile la rapela la re le tlo tšea sejare no mo gone bothata gane ngwane o thwasitše sepostolo awa malopo jwale lena le fihlile la rapela yeah right a motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ditaba tša koko ke tsona tšewe o ba jwetšwa ke morwedi o thwasitše a gorogela ga kokwage ka ge mmage a be a se a hlaba ntomba ba ragile lebati kgaetšedi a rena o ile a namela ke noga ka mogare ga ntomba ye noga ya se bolaiwi a tšwela pele yena a no kolomaka ka mogare ga ntomba a tšwela pele ka mebereko ya gage ya bongaka ntše go ne le noga ka mo ntombeng ye e seng ya bolaiwa yena a e bone ge ba tlo thota ntomba koko o bolela gore o kereile mo titikwaneng go epilwe ga go tsebege gore na go epilwe ka fase ga mabaka a mafe ga ba kry-a mabaka ba ile ge ba fitlha mabitleng ka gore ba rekile dikgogo mo tseleng kgogo ete ya tšhaba ba sa le busy ka mabitleng ntomba ba e beile ga bo makgolo o nyetswe ge a le kua bogadi a namela ke noga ka mo magetleng mola go ne le noga ye ileng ya mo namela ka magetleng a le ka gare ga ntomba ya gage monna wa gagwe o re ye yena a ileng a botswa ka yona noga e be e le site ya ntlwaneng ya botsholomare ye ya gore o be a robetše noga ya mo namela magetleng o rawa nka se gane ebile nka se idumele mohlomongwe o ile a mpotša ya ba gore ke lebetše jwale kgaetšedi a rena gone jwale ba mo sepedišitše kgole le kgauswi o bona dikoloi o bolola ka di-taxi o bolola ka dilotše ka moka ga tšona ka baka la gore e le motho a sengaphela gabotse mogopolong kgaetšedi a rena o nyetswe ge go tšeiwa ntomba monna gage o be a se gona ba bogadi ba gage ba be ba se gona ka mantswe a mangwe e ra gore ba gabo ba dirile dilo ba nnoše ga jwale kgaetšedi a rena o a bajwa koko fa o mo kgopelela thušo re kgopela gore re megaleng ya 0648582771 0648582771 nke motheeletši a no re fa dikgopolo tša gage gore yena ge a theeleditše dilo tše ka moka ga tšona o kwa eng o ka re go ne le polelo ka fa a ke na le mathata and le ka bua ga go ne le bothata ka gageno o ngwana mokgekolo ke ngwana mokgekolo o re bolang ka yena gore o a bajwa ke kgaetšedi yago ke latela ena o latela moloi o latela o a bajwago mathata a gago ke eng mathata ka lapeng la geno ke eng gore ka bua ga ya gore motho a berekang ya and then so nna mathata ke nang le one okay sa le go diragala gore mama ka le my young sister ya so ba tsamaya ba blacking o ba re ke taflokopo ba o kry-a motho kowe so a ba botša gore ke retšo ka tata go mokgekolo so a ba botsiša gore mongaina le wa le dumela na ba re wa le dumela mogala jo o tlhokafaletše Joburg o lokile ka mmasepala kwa okay so ba ile ba re ge ba boa ba mpotše ba re go tshwanetse gore ko o tlhaba pudi sepataoleng okay ya phoko e tšhweu ba ile gore seno ba mpotše then ka o nyaka pudi eo ke nyakile gona mokgobokwane ka re ka ne mogala jo kua senotlele e re ko e tlhabela gona kua senotlele ko nyaka sepataola gona kwa so ke dirile so ke hirile koloi mo ke vele le yona pudi ile ke rekile mo ke ra sebataola se and then ra itlhaba ba ile ba re ke apare pheko ya gona ke e soke gore ka no ya apara mo lethekeng gore mo molaleng pheko le sa le ampakela
gore tlogo di ntiretse sefifi ntho ele pheko la gona ele cause le matogonyana ka be ke sa tlho ke sa kere 6 months ka moka ka botsa mogekolo ka re magoko ka pentho ke nna gape a ke sa kera mmereko jwale so go santse gore ke re jwang a re wena o bona ga nne go dira jwang ka re nna ga nne ke naganne gore tlhobola ntswe ke bone gore go tla diragala eng ara o ka no tlhobola wena wa itšea wa ya safe gore le mohlang e nyakega e be le gore o tla tseba mo e leng gona okay ka itlhobola be ke dula ra mogeletsana ke ne le mokhukhu so ke ile ka re ke robetse kwa o seno ke tlhobola pheko ele ka re ke robetse ka bona pono o etla modimo wa metsi ke lebeletse ke dutse setulo ke lebeletse botlhabatšatši so o feta mo pele ga ka go nna mogala jo mo o robetse o lebeletse bodikela tšatši ke tsoša mogala jola ka mogala go na ntho ngwe se wena e tla mo go wena so ga moo a senka mpolediša mogala jola ntho ele ile a re ga e feta mo go nna ka tshwara ka di-packs ka e bušetša morago so ntho ele ya boa gape ile a re ga e boa ka motsoša gape mogala jola ka re ntho e še yona e sa boa mo go wena mogala jola o tsogile a senka mpolediša a no tsoga a subelela botlhabatšatši ka tšea ntho ela ka re ka ntho ke ntho e leng gore e phela ka gare ga metsi e re ke itšee ke iše go ngaka tshoko ka itšea ntho ela ka e fakela ka gare ga tlelase ka tšhela metsi ka tswa ka gate mapele kana o sa le mo ponong ke sa le mo ponong okay ka tswa ka gate ka tsena strata se se sa ka morago ke subelela botlhabatšatši gwa ba le ngaka ye nthintang ka morago a re wa kae ka rene ke tshwere ntho e phofoloke so ke nyako iša go ngaka a re tliše mo ka mo neela yona mogala jola o apere mmetšeka red and white and black so a rapelela ntho ela e fetogile leplanka la round ne stripe se se red le se se green a re ntho wena go ka kwata fela o fetoga yona ntho ka phafoga mo and then ke ile ka re furuge ke tsoga ka go wa butomong gona kua le ena o tšo taswa Boston ka mohlalosetša toro a re ne o se kwa boa tšhoga o na le modimo wa metsi okay jwale ka kwa e sa ntshwara gabotse ka namela taxi ka gae ka hlalosetša magoko a re o ne modimo wa sendalo so ke tsamaile dingaka le ba porofeta a gona motho e leng gore o kgone go nthuša ka se e leng gore sa diragala mo go nna gore se e leng gore santse gore ke se dire mo gona a gone wa mpotšang taba e straight e leng gore maybe a no re ka ga gešo go diragala soke gore nna mo bophelong jwa ka go diragala so ba no phelo ya ba mpotša ka sefifi ke tlhapile more than 20 times sona sefifi seo ba no phela ba mpotša so yeah ge o tlo nyaka o ya go reka pudi ye o e hlaba e be e le ge o kwele mokgekolo gore ba re o e dire goba le wena o ile wa tswa wa ya go e confirma ba go fa yona straight o no o boditše ke mokgekolo gore ba re swantse o reke pudi jwale le jwale le jwale ge o be o ya go e hlaba kua senotlelo mokgekolo ba le gona wa tseba bothata bokae ba le boditse gore tate mogolo wa go o robaletše Johannesburg o bolokile ke masepala there is no way ya gore tate mogolo wa go a le Johannesburg lena le o mohlabela pudi senotlelo sebataoleng modimo o a latwa a tšhišwa ka gae ra mo fa pudi mo yena a leng gona sebataoleng a re hlabe dipudi re phasetša bana fela ge e le gore ba tshwenyega o ka se hlabe phoofolo sebataoleng gobana a o tsebe gore mo sebataoleng ke mango e leng gore o ile a bolaelwa fao fetša o e fa le modimo morong pudi e leng gore ke ya gago o nkwešiša that's why pudi e go rielang e go riela leswiswi o sepetše dingaka sepetše ba porofeta ga o kry-e thušo motho o rieletšeng ka ena o alla mo a leng gona nko iše ka mo go koko koko tata go kae
hlokofaletse Johannesburg. lebaka ke eng le sa molate Ha re ne se a le ne se le buang koko ka gore wena bo o kry-ile tšhelete tša mogalabe wa ma wa gago Mama. a wa re o di kry-ile tše nnyane koko yena monga e tsona e se nna. koko emampele gape motho o re bolelang ka ena ke papa go lena ene ke ne le nnete gore le ka sepalele ko go lata papa go lena koko o ba jwetša ke bana gone jwane o ra re koko o tlo robala o sa tsebe lebitla la papago Hei, hombre mo go ne ditabana a di itle koko taba tšeo rangwane o ile a re o tlo mo tšea o mmeile ka mo Shakeng ra tloga ra ya mothong nna ke tlhokofalela ke bana a re fihla kua mothola a re aowa wene mogala jwa batho ga wa swanela gore o ntšhe mobu o tlo o rie lebitla ka Shakeng. koko a kere motho o bolokile ke masepala masepala ga a boloka motho o mo fa nomoro ene ga e fa motho nomoro motho o mo le mong santse a bolokwa ga ga boa kere go ba ga gage o swanetse lena le nyaka pudi le nyaka motho wa go ba le mmošara le ngwalle pampiri la vitavite le late motho o la kua ka marapo le tle le mmoloke mo go nyakegang gone bana ba gage ba tla ba tsebe gore ba ba rieletseng ka ena solanka ba rielle riella bana ka motho bana ba ba tlo ba le nto e lokang lebaka le legolo gore le ba riella ka modimo a sokolang o lena le sa nyakeng go molata mogalabo ga le so o tlo ba le bana ngwana gage o tlo mo riella ka mogalabo o rieletše ka mogalabo e leng problem mo a leng gona ene go ne modimo a ka dulang a na nnoši kua gomme a nne le bana ene wa bona koko taba go lefele le ra le ne selo a se yona le ka se tlhoke gore lena le bana ba motho le bee tšhelete ganyane mengwaga e mebedi gore le kolokele go lata mogalabe papa go lena wa ile mo riella ka bana ba lena ge ile gore mo gongwe mogalabo le bona o ka re go boima gore le molate kua bana ba ga go sentse ba šireletše ke mogalabe papa go bona le kua koko ape monno wa lla o godile monno nke bane mosadi nke bane motse wa gage nke ba teketlile a bereka thakatša gage di tšwela pele a nape a kgona go tšwela pele ga botse ka lebaka la bothata bo e leng gore bo gona ka molagae ene bo a lokišega yona pudi e wa e hlabileng nke be le e tšee le e bee ndane le rie bjala le tsamaye le e kua le late mogalabe sengwe le ye go e hlaba senotlelo le ye go e hlaba kua dibataoleng ene le gona prof koko o be a tšwele ka mabaka a gage ga a fihla kua ba mmotša ka taba ya tatage ba mmotša le ka taba ya monna wo gore monna wo o swanetše a reke pudi jwale le jwale a e hlabele sebataoleng ke tipotšiša nto engwe ya gore why koko jwale ka motswadi kapa bruru a senke a tšea mokgekolo ba boela kua mokgekolo a kweleng taba tše goba ba ye go gongwe le ba babedi a buti le ena a ye go tekwela taba ye koko o ne o tlile le yona a e swere a mofa yona and then a buti a phetha a bona ka kapa go sokotse o ne o dumela nto nngwe le nngwe ene ke bošaedi nke ba boetše kua a buti a ya go kwa gore mokgekolo goba mokgala bo o bolela reng a mmotšiša dipotšišo ya ba gona go ba le ditumellano ka gore gone jwale o tsebe gore a buti o file modimo e leng gore no a mo tsebe pudi ene o apere ba re apare phepo tša pudi eo o di apara bjang e sengaka o ne badimo a re gane mara o swanetše re rie dilo tša gabotse ngwana a ka seno fihla sebataoleng a re ke go fa o tate mogolo ke fa wena tate mogolo pudi tate mogolo a ga a sebataoleng ene wa tseba ke thoma go tipotšiša gore ge mmasepala o šalle o boloka mogalabo ba be ba le kae ka gore mmušo ga o no kry-a motho a tlhokofetše wa motšea go jale wa go mmoloka go sasa mmušo ge motho a tlhokofetše o wa motšea ba announce gore maubanesho ba ba ka motsebang botšang ba gabo kapa ba gabo ti tšweletšeng and then go ra gore molaetša o phatlaletše batho ba gabo mogalabo gwa sebele o mowane wa tšwelelang mmušo wa be wa tšea mogalabola wa mmoloka ona a kere go dula le ge ke le soki mremi ke na le bana bešo a ke nore ke ne le bana baka mara ke ne bana bešo ba e leng gore e be e se mathata a bokoko fela gore mogalabola a tle gae e šita le borangwana bona borakgadi a bona bana ba borangwana bona le ba boramogolo wa bona e be e le maikarabelo a bona gore mogalabola a tle gae
kore ba no dutse ka moka ga bona mogala bola ba boloka ke mmasepala ba e tseba ba sebe le go dula fase e le kgoro ka moka ga yona gape ge ke le soki ke maubane bo maubane ba bang ka sepalele ko go ba bitsa re tle dule fase re bolele ka tate malome ka kapa ye koko santšane gore fa yona ga botse gore go riagetšeng gore papa ga a fetša boloka ke mmasepala go riagetšeng koko tate gore a le boloke ke mmasepala be ke le mmeleng ya ena wa ba jwang o tlile gae a boela mmerekong a ba e tla ka fortnight pele go fetile di-fortnight motho ga go bona le motho be ile motho a go ngwala mangwalo a posa posong a go nyarela selo a go nyarele selo gore mmana gane gore a ka ya kua a wa o no re a wa o ituletse o jele ke sekgowa a kwa tšatši le leng rangwane a bolela se ka iša pele gole koko nyakelang koko metsi nyakelang koko metsi se ka la iša pele gola koko motswadi a rena re monyakele metsi ka malaka radio gona fa le go 96.3 FM ya ke mutse community radio ke a lenanego la pitšhentše kgolo mathata ke a mantši ka mo malapeng mathata ke a mantši maphelong a batho prof ke wa bona mo go ne le taba tše ntšhi kudu kore tše ntšhi kudu tše e leng gore ga di bose ene prof ke sa bušeletša ga se ka phošo morwedi ya ge a le mo seemong se a leng mo go sona ebile a sa hwetše thušo ga se ka phošo family ye e tloga e hloka thušo ye e tseneletšego warra ga bo mmago ke ba bararo ba sa phela ka moka le ba bararo o mongwe kwa yena ka re o mongwe kwa shiteng ka gae o mongwe ke koko o agile binone o atla gae ya matla o atla ne wa tsa malome ka kapa ga o kwa re botšiša koko so maikemišetšo a rena gore re ba thuša ene go tleng ga bona mo ba ka no ba ba rometše ke yena mogala bo a lapile go dula mo a leng gona a nyaka go tla gae ene borangwane ba ne le maatla godimo ga tate mara swanetše ge ba tšea tate papa goba ba mo tšea bana ba gagwe ba le gona koko le ka kgona go bolela ga jwale go ba seemo se sa le boima wa rangwane o ile a bolela ke mokgonne rangwane o ile ke mokgonne a ra mmare ya le tlhaka go tlo sokola go itla o a ira mang a ra mma a re o kgonne tata go lena jwale mmago lena o tlo sokola go fitlhela a ekgwa rangwane o sa phela go ndwale o tlhokofetse mosadi ya gagwe gona bana ba gage le ba gona bašimanyana ba tlhokofetse ka moka jwale go polelo ye koko e le go gona le bona o ka rangwane a ka ba rileng a ba bolaile tate o be a dula le yena ao metsebe ya ge beso
re kgaola ka mmoto ka gare ke ra gore makgweng o ba dula le ena magweng a ba phela ya o thutse ke kgolo man tatago eh tatago koloi ye mothutsing be e reila ke ra ngwane be le Johannesburg ra ngwana yo tšea tata dipato go na le taba mo kore se se kušitšeng family bohloko ke taba gore lekule la mokgalabe ga se la sepela ga botse ene go bile le dipako mara ka ge ba tsebile gore o thutše ke koloi nna ke re nkebe pele ba tšea tšhelete yeo ya gage nke ba bolele ba motšee a tle ka gae re ka se je tšhelete ya mohu a se gona bana ba gage ba le gona ke ramogolo ebile a swere rengwalo ka segathana sa sekerete le ba ngwadile segatha sa sekerete le sa le gona lengwalo le ba ile ba le tšea bago le bontšha lebitla la mogalabe ramogolo o tlile a re laetša lona a senke re iša ke motho mara rangwane ka mokgwa a ba tseba mapele koko ge o re o tlile a le bontšha lona mara a senke le bontšha ke motho o ra goreng ramogolo o tlile ile kgale tata a tlhokofetše a tala ka segatlhana sa ntoina sa sekerete a le tsebiša ka lehu a le tsebiša ka lehu a ba tloga ba fitlha kua ma fitlha kua ba re motho o gape o ne kgweditše tharo a tlhoko lebitla la gage ba mmontšhitše mokgekolo so le wena go nduale e le tatago a o tsebe gore na lebitla la tatago le kae lena koko le tshepa jwang gore o hlokofetše go fitlha ga jwale le sebe la bona lebitla la gage death certificate ya gage gona ga e gona lebitla la gage le ile la le bona pampiri tša gage tša gore o thutše ke koloi di kae e tšere ke rangwane o kry-ile tšhelete ta dipata gape rangwane a ka se kry tšhelete ya third parta if e le gore ga ana death certificate and-e lena le swanetše go ra gore le ye home affairs le ye go printer death certificate ya mogalabe mokgekolo o ile a ilela go bontšha gore o tlhokofaletšwe then a ilela a sa bone lebitla ya no koko emapele ke eng go nduale papa sa mogalabe kae pasa tatago e ka yona ba sa tate be no ba gona molagae ba itšešitše e ka hwetšagala gore go tšhekiwe gore papa go sa phela go ba o hlokofetše e gona re kgopela nke ba kry ID ewe nke go hwetšagala gore mogala ka paakano ba sa phela wa bona ID ge e le gona ne ka kapa kgale re sepelo no koko ntle le go kwa ka ba profeta sa mathomo ID ge e le gona lena ba ka gae wa ile sela ya home affairs la checka gore death certificate kae ya bobedi wa ile sela ya kua ga rafla go nyaka go tseba gore na tšhelete ye ntšhitše ke mang e tswile neng and then there is no way tšhelete koko e ka tswang go a hlokega bohlatse ene ntle le yeo prof ne ke nnete another thing koko mmago mama sebele ga mama ba motšere ba ya le ena kua Binoni koko ba ile ge ba fitla kua Johannesburg ke eng nto ba mmontšhitšeng yona ye e leng gore o ile ga a boa netefatša gore monna ka o tlhokofetše o boneng o tlile a swereng a swere diaparo fela a di tšere kae a di tšere rumong mo a ba ba dule koko wa tseba re go diagalang ge motho a bolokile ke mmasepala ne ge motho a bolokile ke mmasepala batho ba le ba le record ya bona gore kgwedieng re bolokile batho ba i-50 ba e leng gore ga senke re kgwetša meloko le metswalle ya bona and then mo maineng a bona mo direkotong tša bona di na le nomoro tša mabitla ne nomoro di ne di picture Yeah. le ID number Yeah. go na le pampiri e tladitseng ke maphodisa go bontšha gore o thutše ke koloi Yeah. go ne motho e leng gore o be a mo saenela o e leng gore ke yena a beng a dumela gore ko ešo ge mmasepala o šala o mmoloka
o mmoloka ka morago ga tlase ga mabaka a dikwanelo maybe le family ge e le gore family ga e gona ke mo masepala e mmolokang e ne noši bona gore storage se a tlala ene prof that's why ke re koko o tlila tsore masepala be o ka seno gore a o tlhokofetse re mmolokile tsamayang then koko a bo a sa swara selo ene ye nngwe reporto ba ka se re fe reporto ya gore motho o thutse ke koloi ba se re botse gore ke koloi efe a ba re botse gore okay ke hit and run but koloi e mo thutse plekeng ya gore then masepala wa motšea masepala re santse re tsebe re ko mofe re ya forensic gone batho ba le ba nne le difaele tša gale pasa ya tate motho a tlileng le yona ka gae o tlile le yona e itswa masepaleng goba e itswa roomong mo tate ba dula gona e na le stempe sa go bontšha re tate o tlhokofetse e tšo tša ka rangwana e na le stempe mo go yona a ke nyako le gona koko ga jale a ke a bona gore seemo ga se dumele gore o e bone ka gore e tswa go rangwane mare re a gapeletšega re gapeletša ke lebaka la gore morwa go šualla ene wa mmona gore o nyaka go ba le tšwelopele jale ge re ka re kwatala rangwane le ga a robetše a go tlo re thuša koko rangwane o robetše boroko bo bogolo ga moya gage o robala ka kgotso mara tabagolo shi mogala bo o reeletše ka papago ene papago koko a ka se robala le kua leng gona mo gongwe ngwane wa babuang o ba juša ke lebaka la gore ragolo a ge wa lla wa monyaka ke ngaka ebile badimo santse ba llele go yena gore ka dingaka di a sepela di tšea batho di ba tiša mo go swanetšeng le di-family yena wa ya sa emaemele ragolwaga ene rafu ke ya ngwaga mang o tlhokofetse ne mogalabe ke tlo 1981 ka 1981 tšhelete a dikgobalo be šetše e le gona re tla ria dinyakišišo ka inyaka wa tseba prof go nyaka re inyakiše gabotse ka gore le rangwane o tlano kry a phariwa ka taba go ja tšhelete ya mogalabe ye e senkeng e no ba gona ka baka la gore ge motho a boloka ke government ne ge e ka ba rangwane yena o kereile ka morago gore a buta ge o tlhokofetse the certificate o bile le yona jwang yena gape o bona taba rafu malome ka kapa pele e tswa ke re go tswa pampi a kere stopo se ba mola go batla ba forensic ba skata motho wa boa o ya ko ba go bereka tse ba di berekang tša di-postmortem ga o fetša mo go tswa report di-report tšeo ka mokana ga tsona di santse di kae di santse di tle di ye ko go rafa and then santse go be le pasa tša batho ba family di-family member tše di bang gona there is no way rafo e ka tswang motho wa bolokile ke masepala go tla ba boima ka lebaka la gore a kere motho rafo e le botsiša re ditshenyegelo tša lena tša poloko di bile bokae ke ka mokgo nna ke tlong ke gahlana le batho ba bolela ka gona le ge e le gore ye ke itlanyaka gore ka le lengwe la matšatši re kry-e ditsebi tša molao di kgone gore fa maele kudu godimo ga lebaka leo mara rafo e kgone go botsiša batho re tshenyegelo ya lena ya poloko e bile bokae ene e swanetše go be le wa family wa tlo emelang dilo tše ka moka so le mo kolo e thutšeng papa go kokwa o go tsebe mama go ga go tsebe ena go bona o ba montše gore mo thutše mo and then lebitla la gage a le tsebe mamago la mogala wa gago lebaka la gore ramogolo wa le tseba le tseba ke rangwane a nnoši ga botse lena le rangwane koko be le ne dintwa be le ntho ngwe a re seke a re tope batheletši ba babedi ba bararo yano di a boa 0648582771 0648582771 tabašiwe magagešo tabašiwe le ekwele ebile le a ekwa mcrs o mo moyeng dumela subsidence bramos ebile re tlala ke maroko ya taba tšeo man di boima man kgopela go thoma ka go dumediša ba ba leng ka moka le doctor mo thobela ngaka nnete doctor mo lefaseng le re phelang go lona ke tlo thoma go bona ka wena
ko wena o re tshwereng le ka moradiong tshepo tsa rona ka moka re di beile go wena ka tabeng in terms of ka thušo go godimo ga balli ba ba leng ka moo mo gara ga family go ke lebeletše ya go bile le timelo tše ntši thata motho ga a sokotše go bolela nnete o na le go se lebelele morago le ka thoko ka lenyaka go no re a loke nna ke nyaka go no se nyaka go no re ke kgopela gore ka gore tšentšhišetse le dibotšišitše and then ebile le mokgekolo a setse a tlala ke pelo go ya le ka bohloko jwa sepetšeng ka jona e le ba tswelang mogola banna ba gešo le bo capsedance ka mo motho wa timela batho ba dira diphoso o feletša o sa tlosa tseba gore sa nnete keng ke leboga fela ka ge ba tlile o boletše nnete gore ba feletše ba metse ke badimo ba bona ka moo sello ke se segolo mo lefaseng tšentši ya relo di fa go wena doctor ba tswele mogolo assembly nna maele a ke na le ona re a leboga bramos re a leboga hle 0648582771 0648582771 msrs o mo moyeng dumela msrs 0648582771 metsotso ke masomepedi seswai go ikela go area lesomepedi msrs o mo moyeng hello ka re gona ra lena yona ra se kwa selo se ba thieletse ke ntlhokaeng ra go amogela gape auso gape wa ka sala phasa gale ke gala phasitse ofe auso wa re mo phasitse go se le mo teng yesterday ke a phasitse ke gale o le a motseba o ya o ne le 20 years a thwasitše le tseba le mo a thwasitšeng gona kobela ga ge tlhokofetse ka ngwaga mang ga e ka bala sa gopola ke 2021 or 2020 last year ke last year kobela ga ge tlhokofetse last year ka 2022 abuti ntumba ema pele ga itse diaka ntumba ya se se le ithutile ngwaga mang last year ka kgwedi mang e seneta ke sa gopola kgwedi cause nna ba nkreile gona kwa senotlele mara ke before marega gore ke after marega seneta ke sa gopola ma gore ke before marega gore after marega kobela ga ge tlhofetse ka 2021 I mean doctor ga ge le motswetši o ke re ora kobela gore be le motswetši jale wa rre go sa gopole wena gore e be e le ka kgwedi mang koko o sa gopola gore be e le ka kgwedi mang le thotantomba ya sese ka kgwedi mang a le gopole kgaitsedi lena le tloga le tiišitše ge le re kobela gage e tlhokofetse ngwaga go feta ka 2022 wa ora re ke 2021 a be sa ke le botsa ke sa gopola ga botse ba ra kgale ka gare ga bophelo ba kgaitsedi ya rena go thwasa mohlomongwe le go thotha dintomba tše di thutilweng di išwa kae le itemogetše eng jwale ka ba ka o mongwe wa ba a bego a ba tseba nna re ile ra kwa taba ya ntomba ya thutha mara tsebo gore thuthile jwang ya o le gore sesi wa ba jwale le a itseba tabewe ra tseba sesi wa ba jwang a thoma vele o thoma go tsamaya ke selo and then a ka thoma re selo se mo tsamaya mo mmele ke gona a thoma o tlo bolela ditaba like go balabala so and then ge o theeleditše family ye kgaitsedi ya ka tabeng tša malwetši tabeng tša abuti tša go hlabela dipudi kua di kae tabeng ya mokgalape go tlhokofalela gauteng a boloka ke mmasepala o kwa eng ene o nagana gore go diagalang kapa ke eng seo ka ba botšang sona nna senka se ba botšang sona ke nagana gore bothata e ka nne ba e le ena mokgalape o a tlhokofaletšeng kae ne ane ke gale go ba hloko ke gale ke ngwaga mentsi ke gale go na something maybe ke gale na re mtsi ke gale ba re ka 1981 o ya
no kgaitsedi ya ka a gone molato hle ya lebo thank you 0658582771 MCRS mo moyeng dumela tona kapa thobela re dumedisetse le professor thobela le baledi ba rena ke nagana o ka re professor se tsa iphekole o ya a re tsa a le interview or aba cross question go fitlha mo e leng gore go ka tlhokomela se go go sesi o wa ngaka o re setse re bolela le koko ka tatemogolo wa tlhokofetse ya se bona le ngwana ola wa batho o sepela se tatemogolo age o ya tatemogolo age o wa leng koo ke nagana professor o ka re o ya tlhotse gare mo gonne ka mo le rumile ke yena mogalajo gore re tle re kgone go thušana le leng ya go botlhoko thata and wa itse go salalana ngwane molatlhego batswana ba ile ba bolela ke nagana gore koko o tshwanetse gore a fole man ya ga ipotse gore gone diano mo ke leng mo ke tletse go tlo kgopela thuso gore pelo le re ke a tlala a ikgopele gore e ko tlase gore professor a tla kgone monamong o ya ka re wa bona le mogala yo le ena o mo lefifing gore tsa mogoletse nna o tlhoka matogo na mo tlhomola pelo thata ya ka re ga kgone gore a emele lapa la bogao ga ana sele all right ke nna re ba gopelela thuso o ya re dumela gore ge ba ka ya gola gauteng mo dimasepaleng mo ba botsisa mo go ba ka kgona go topa se sengwe ana professor le ena a ka namola ya ba di tseba etlhele ba di bona ke a leboga thank you warra thank you 0658582771 0658582771 MCRS mo moyeng dumela tano ka kapa thobela le ka ena le professor ka mo thobela ke na ka na tshwara dintlha tse tharo fela ba thuso ya a re thome mo taba ya certificate le RAF ya ka 1981 RAF ne patela RAF e patela ka 1979 o RAF e thomile go ba gona ka ka 1979 79 ya all right ka 81 RAF ne patela but certificate sa tatemogolo se ka skragale on the system ya home affairs gana bjale o ya because certificate tsela tsa bo 81 ke tsela me dingwadiwa ka matsogo okay and then the hadia recordiwa ge go thoma go ba di certificate tsa recordiwang ka bo 1990 ke ka mo bonang di certificate le tshwana le di merit tsa na mengwaga eo wa gopola ka gopola le di ngwadiwa ka matsogo le di birth certificate le di ngwadiwa ka matsogo o ya ya bjale a se matleke o di kry-a on the records tsa home affairs mara ge ba na le pasa ke nagana re le pasa o kry le tompas and then tompas le re go tlhokofetse ba e clipa bjale ka ticket ya bese okay ana go tsela ya then ba go tseba ba kgona go ya mo di archiving tsa masepala ba kgona go kry-a di document ka moka ga tsona then ba kry-a le gore mogala ge le go bolokile ko o bolokile le bitla number mang and ba kgona go ba fa go ba bontsha re mogala be o kae ya se segolo ke ga ba ka tseba gore ke tropo efe exactly ke Pinone ke Johannesburg ke Boksburg then ba tlo kgona go ba thusha o ya ke ntlha mathomong tsa bobedi ke ya bolwetse ba go hlakana tlhogo ke nana ge le ka gopola back na mo bekeng ya go feta lebile le balwetse gape ba e leng gore ba tlile ba le batho ba go hlakana tlhogo ke ile ka palla ko go tsena mara ke nyaka go bontsha gore gantši le lebelele le gender ya batho bao re kopana le bona e le batho ba reng ba hlakana tlhogo ene ka moka ga bona ba bolela ka dinoga and then ba bolelang ka dinoga ebile ba thwaswa maele a ke nyakang go ba fona ke gore ba lebelele re le batho re lebelele di-chronic malwetse a di-chronic
bolwetse ba go wa bo na le go fa kgatela monagano motho ge a thoma a tsa treatment or ge a ka se itse ba dametsa kgopolo ela o thoma go bona dilo and then ga thoma go bona dilo ke mo le gore gantsi dingaka tse ding tsa borena ge o setse o tlile ba na re tšhelete o tlile ba tseya ba thasisha ga ne ba tshwanetse lebelela gore no motho a na bolwetse ba chronic e itseng and then ke mokana re nyake thuso ya chronic ela because ga chronic se tsetse re nako e dametsa kgopolo ke chronic tse dintsi di-sukiri di-high blood di-HIV batho ba bona ba na le mathata go tshwana le yago jale ke ka mo e leng gore batho ba borena ba tshwanetse gore ba tlhokomele and gagolo batho ba di go ya ka biology basadi ke batho ba go tse di lapang ka pela ke ka mo bona bontsi ba bona ba thomang ba bona dilo tse ba bang ba thoma ba tsa di-treatment tsela tsa di-chronic ga ba thoma go di tseya before di build up mo mebeleng ya bona ba thoma go bona dilo tse dintsi tse di makatsang na bona no ge motatile le ka go pola go bile lo mongwe re ne ke le kishano ga ke hlaba tafola ke hlaba wa khona go bona re there is something wrong with this person and then go ba lo mongwe gape and then ka tsene le go gape ba tlileng ka ena le yena a bona dinoga e bile a ya go thwaswa and then ke yona lo tseng le ngore re tshwanetse re dinyake go tloga bana moo and the third one in a very simple one ya gore batho ba borena ga golo koko re na lebella gore ke batho ba le ba bagolo dilo tsa go ngwala di go bala se ke ka mo kwa se batho ba le ntlosi le tsona and then o ke ba mo tabeng ya tšhelete ya mogala be wa gage o na bereka mmuso a ke re ga na bereka mmuso le tshwantse gore ba mo thushe koko ga a tshwanela go ya ko mmerekong wa gage o tshwantse gore a ye ko pension fund ya government employee pension fund mo la Pretoria mo Vermeulenstraat ke mo ileng gore ga ile mola a tshwere pasa ya mogalabe ya gage ba kgona go checka gore mogalabe o na bereka masepala and then gore a bereka mmuso government efe and then ke mokana ba kgona gore ba mo fe as long yena a tshwere marriage certificate fa sa tshwere marriage certificate ba tlo mmotsa gore a dire di pampiri kwa moshate and then a ye le go khotho ba mo dira pampiri ke mokana a tle a kry ditšhelete tsa mogalabe wa gage mara go tlo go nyaka ga botse go tseba le gore ga re na bereka di family a re tlo re ke di family ke captain namen ke masepala or ke government department and department efe mara all department ka mga ga tsona tsa mmuso ke government employee pension fund ke mo leng gore a ka kgona go kry thuso ya gona and then koko ke a nagana ge ke re ke kwa ka ba mengwageng ya di-pensioning na tshwanetse re ge mogalabe a tswile pension a ke ge mogalabe ga etsa pension ge le gore o tseya pension ena self go na le tšhelete ba mo fang ka bontši mola le ke mokana go hela yo nngwe ba mo fa gannyane go fitlhelela a hlokofala go ya ka molao wa pension fund ge tate a hlokofala ge ne a nyetse a na le marriage certificate ba tseba gore no o tlile go mosadi wa gagwe o tlile go take over le yena a gola until mosadi wa hlokofala mara bjale ke nabe ke sa tsebe gore no koko ge ya re tate o kry-ile tšhelete ka e nngwe ge a etsa pension ka before government ne go fa yona ya pension then ke moka go šala e nngwe o šala o e gola ka nyenyane ka kgwedi that's why o no bona motho ya golang pension ya government ga go ngwadiša ya SASSA o kena ge le gore bakgekolo ba le bakgalabe ba gola 2000 yena o kry-a a gola ba mogodiša bo ma 1000 bo 800 gore mosadi wa gage o kry-a a sa gole tšhelete ya pension e feleletseng e ka lebaka la gore no mogalabe wa gage o na le tšhelete bjana ge koko le gore o gola pension ya gage e feleletseng nke ya go checka ka mokgweleng kgale ge a ke sa tsebe gore mogalabe wa gage mara ke kwa bolela gore ke kgala mogalabe wa gage hlokofetse go nyaka a checke e ka be e le gore no e setse ba e tsere ba isitse ga master of high court ke mo e leng gore master wa gona ge ditšhelete tse di sa claimiwe mara ya blue card ya re blue card
ya makala batho ba government ba kere bona ga ba register ko di-blue carding ga ba gola ba ya straight ba gola tšhelete ya dithobela ke tsebe re ena gana ile tatswa ke re a re ile ko difemeng foromane ya ntate wa gaga mora no wena o ka se kry-e tšhelete ya mogalabe e le gana ile go nyaka ya blue card yale direction na ba gore koko ga ba kry-a ba le ba government employee pension fund le go ba kana ba mo difounung ba kukula ba kana di-share call number tsa gona ba ba founela ba tlo kgona go ba thusa go ba the phone as long ba e fa ba di-ID number ya tate and then ke mokana ba kgona go bona re ntate na bereka department efe tšhelete ya gage ko ka ya gana bjale. All right. Ya ke ka re kopana ke ka mo ke re le nna ke latlhelela bošwana re thushe bana bao ba kgoši. No re a leboga wa rra maele a lena ka nnete a tloga a re thušitše kudu. Ke a leboga ka kapa le professor ka moo. Thobela. Thank you. Ya prof Shiwe ka mo ngwaneshu e tope ka moseleng ke moka o bona gore na o ka e bia jwang ka e bia jwang ge o fetša o ba fe dinomoro tša mogala tše ile gore ba hwetšagala ba ga moremi ba hwetšagala gona ge motheletši a nyaka thušo tša mo dipitšeng tše kgolo ke 066 0703413066 07034130 ke mo e leng gore ge o nyaka go romela bothata ba gago mo pitšeng tše kgolo o romela gona mo nomorong yewe. Professor dithapoke tšeo ngwanešo a ke thome ka go leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station ke bue ke leboga ka kua dikgokaganyong tša leago ka kua go di-Facebook ke leboga kudu thekgo ya lena di-data tša lena nako ya lena ga ke lebogeng koko go tla ka mo koko thušoši ke kgopela letle ka gae e be wena e be ba gabo ngwana e be ba geno e be wena e be ba bagadi ba ngwana e be ba geno a re thome ka go a meropeng re ya go dula fase pele ra lebelela dilo tša rena ditsela tša rena gore badimo ba re botša gore re direng ke kgopela go bona molwetši because go njwala ke mmone ga a gona kere ke nyaka le motliše ke mmone ke bone gore o nyakega go ya kae fela ke kgopela le amogele thušo ye nngwe le nngwe ye ke tlong go lefa yona ge e le gore molwetši o nyaka gore a bone ke ba sekgowa ke tlabe ke mmona nna bole ka ngaka ya setšo gore motho o duma gore a bone ke ba sekgowa se ke la gana se ke yang go le thuša gore molwetši a lena ke tlo gapeletša gore a fole abuti re tlo go thuša e tla ka gae re tle re tšheke tsela re bone gore dilo tša gago di eme jwang morago ga pudi o e hlabileng santše re direng gore lo tša gago di bofologe and then se seng gape se se taba ya ndompa koko a le go dira selo gone jwale ntle le gore le tle le bolele le nna ke le botse re o dirang ba gešo dinomoro tša rena tša mogala ke 079 170 9862 or o ka founela ntate Malefo mo go nomoro ye 072 133 6761 072 133 6761 o ka bua wa founela nomoro ya 060 959 0303 060 959 0303 ke lebogile kudu gore theeletša ke leboga le malome ka kapa ba gešo se ke se kgopelang ke sela ke re mangaka ka moka a re rataneng re berekeng ka thata re tšweleng pele ke a leboga re a leboga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ke leboga baeti ba rena professor ke a leboga ngwanešo a re tshepe gore modimo le badimo ba tla go fa matla le bohlale le tšhireletšo ka gare ga tabatše kapa ka gare ga thušo ye e le gore o tlo e fa balapa re a leboga magagešo
re leboga tsebe ya gago, re leboga babogedi ba e leng gore ba be ba re bogetse live ko letlakaleng la Dr. Moremi, re leboga bao e le gore ba be ba re swere ka 96.3 FM, ba ba kgonneng go founa le ba ba seng ba kgona go founa ba melaetša re ya leboga hle thekgo ya lena e tloga e a re godiša e le ruri station sa Mamelodi se ya gola ka tsebe ya gago, manane go rena a gola ka tsebe ya gago, le nna ke le ka pa radio ke ya gola ka tsebe ya gago. Ge ile ga jwa le gona ke re a re kopane go salana go la phintse kgolo a from 9 to 12 o'clock, ge ile ga jwa le gona ke tšwe